Mochung'ne loso budget odhie kar chung' od bura Mateso kaunti ma Busia mar kawo pach jopiny ewi budget ma hik omenda 2024-2025. Jaod bura ma kaunti ma Busia Catherine Omanyo pako komiti no motelne kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kuom keto omenda mathoth ne weche mag somo kod pur kaka yo mar bero ngima jokenya. Jaod bura Mateso Mary Emase ma bende en jakanyo mar komiti no onyiso mor mare ewi okang' mar komiti no keto tenge bilion 8.3 mar ndiko jopuonj mag JSS e yo mongirore. Korka kore jakoma komiti no Ndindi Nyoro osingo ni gibiro kawo pach jopiny kendo kete tim dwaro mage e budget ma hik omenda 2024-2025. Chairman, mimi nakupongeza sana kwa sababu mimi naona wewe unapenda Wakenya kwa jumla. Uko Mandera na kuona Kisii na kuona kila mahali. Kwa hivyo hiyo ndio upendo tunahitaji Kenya. Na tushirikiane na Wakenya wote. Tuende barabara moja. Tuungane wote kama Wakenya. Tutembelee kila mahali. Ndio kwa sababu mimi nauliza saa zingine nikisikia mambo ya Limuru 3, soje Limuru kulikuwa na Limuru 2. Tuunganishe Wakenya wote kwa jumla. Sisi tunakubaliana kama viongozi ya kwamba sisi we are the servants of the people of Kenya. We know there is a finance bill proposal by the National Treasury. But the Constitution is also very clear that we listen to all Kenyans on matters to do with public finances. Nataka ni hakikishie Wakenya wote kama wadosi wetu. Sisi ni servants ya Wakenya. Na tutasikiza Wakenya kwa mambo ya finance bill. Na Wakenya vile wanataka ndio tunafanya. Kwa sababu nchi sio yetu kama viongozi, nchi ni ya Wakenya wote. Tutakuja tuwasikize, tuwaeleze, tusemezane. Tukikubaliana kama Wakenya, tunaenda katika hiyo njia. Erokamano maduong' kuom medo mana kete kendo luwo weche manyien mag